Abusiafo me mahwefo nyina akwaba edeba Attention TV so mo nim say Attention TV de insemo ajetenene e wo yeman mu ni aman foforo so na no ne eboabo no ne aso ne so kroje ti so hwusuo ade abedan yahwefo na abusiafo insemo ajetenene e wo yeman ga ne mu han mu say endedwe e ya baba wa bi a yefre ne Madwoa ne ho nsensem e na ajetenene e wo yeman ga ne mu han mu say inspector bi etumi ahwe awrade anim edi tuo si ababa wa yi so wabo ne moma so tuo pay wabon gusuto pay wabon finto pay na chese 5 bullets we wasting kwa e de egu abayiwe yi so na ebusuafo abra abayiwe yi sensem start say eba social media platforms ne so no bibiara e ka na adwen e de afa won bi mu ka say e ade a e ababa we oye jantre ni oye prostitute enam so e ma na ebusuafo e ba bonten e de snap inkosua e de nsuo kan say obi biara obegina bebi abie na no akasa ababa we ye jantre ni no e de akone de no ndi e de say ni wonye e de say ni wonye because amode hye no onye jantre ni enu kokoda nchen a ebi muso keka say ya de a ya abayiwe ya chese onam hoi ampanyampa ni nwane ampa because oye jantre ni san say ya de our boyfriend bi e wa monone ankasa boyfriend no oba be ware na na so de ne ba be free e o man ga ne mu anu say e de na akoka ne ho e wa monone ho no mo e na oni sa inspector yi san so hyehyehye wo so onye jantre ni o be ba ne sen eno betumi ayesa ni nyina enkonkoda nchen a enda me ne wo kasei e ya de ayesa inspector yi otumi hwe awrade anim e nipa kum ye ne said yo okun akokọ a o de se kan ato akokọ mra o twa ne koshe utumi twae ya ade asa eye inspector yi ya che no na ya che no ne yere ababonten ababetu ne numtuo e de afa ne kunu ne behavior anase ne kunu no ni e bia na oya abra oni sa e abawe ya friend Madwoa one ne wo ho no mo na abra o ka ne nsem no ka se abra ne kunu ehia ya abawe ya friend Madwoa be ma yi entina fie otumi kokoshe hotel be 2 weeks 1 week because of urbanity enpo no crampo ne wife no atisika ware ne no kra no otumi ne nya mpem agro ne nkasa bibie ni no be ka crampo a no tia no obu ne enumfi anase enumtia because of eya abawe ya chese ne sa cotton so you know nim say ai wenye yi side check papepa ibi ne de mu odese ono ne de ntino na de o ka no kafrika chona ne ho akọ ne kwa no na busiafo ne nyina nkonkoda nche ya abra ne wife e ka ne nsem no say e no ka ne nsem izu odi nkan eye ewura Madwoa na this is a revelation investigation am here ne no anajo ena anopa me bebo so yi ene say ewura friend Victoria Dapa Madwoa no first point ne say oni abantie bia wo abantie ne ye footballer wa abrochi America ne bana nyamfie nan but any payer allegedly okobo ni tuo eku no nansa ne nanadwo e wa adum ha ya ehunsa ma bebre no eye nipa a wone ewura na twemprada na ewura no se ompani bio nti wagyae no na it may interest you to know say investigation ebe nyina no allegedly and I'm using the word carefully and say Abanti okodi se nyambra sem no he's a police officer. Or a police officer and anu ya about 2 months ya this year ya no and one year promotion call inspector. In fact, we are part of a Central Regional SWAT team. Na ogadin penifo pa bi e wa sentimentaba. Enti enu am text kire se owayire e wo ma na yire ne ma no at Central Police Station e Kumasi. Na married man na so betwempra kakra kra na se mpran so wajawa e de na beba utima ukodu sa level no se obetimi akọ to the extent say me wo yire wo ma ofie but abana me ne twempra ono ne kunu wa abrochire no wase wajai me etisade a betimi akọbọ ne tuo mako nan ekodo oria na yase ode ne ho akawura na me investigation na ma ye ne dia me saka na se friend champion yase ofra santin shuta na abantie no I don't think say so bia na something is wrong with him. Tibato join me live now on Facebook. Ni dia nsa kan etumasi ne mfojini na media to TV ne so no Facebook. Allegedly this is the man we are talking about. A journalist suspect as they say police for no or a police officer. Recently he was promoted to be inspector. Do go Facebook to see anopeya. Obetimi join me live now our Kesben TV on Facebook. Kesben TV on Facebook. Your friend Tumasi. Enti nimfojini ena media to no ha. Enti join me live on Facebook obehu Tumasi oni.
na ya se obi a wahye police ase aye adwuma na nyame wadrom ko apagya wo mpanifo atitira wo gade wo mu okrom ha ene ba bia nka nyame de waduro a na no ya wonya promotion as inspector. I'm told to send mame ewu na nse won suta etoma won suta na no na dwome no wo kasa se wo a oba se kone mame na so no akoda ho akobompa ya menim se bibi ha na I don't know, but a married man and a granny ma ewo hosisia enti Abanti no na da Facebook no Kesben TV. Yes, this is the original picture. The matter pictures na didn't come by na mo share na mo canon. That is not him. Onuni. Now, Revelation na ba bio no say the nickname editor ko. Enti oni ewura no a ono na ba ebe frame adwa no ansa na say ono we no ne adwa no problem. Nti o frame adwa no adwa ne ma. Enti ewura na ode ne be frame adwa say ewura no say na danfo ne adwa nti oni ni be di nkomo. Ya oba ya onya kwan bo madwa no tuo emprennan ku akwada no no oni awura ne conversation pages mo fanto TV ne so mame eno a ne nkoma odi ye ni mame nche mu kakra ne se ne we mo fa police officer na tycoon na oni awura ne kasa good na mame nche mu secret no ebra na oba no na oshatare tuntuma ode eya kataniti sebe obi ehu no ba de wi ase boni nsuma de anyambe ne se police for ewo ayibi a omotade bo omo kasa wo so police officer bi a wote me bi anim enti de akoba ene se sa se motorora wo se walking talking na police for yusu police for nim omotade ho nkomo no ori na de ne ka ho enti wo friend run bisa ne se ade ne wo fai ana wo jan ho Facebook pages mo fa eno to da yenti kakra. Let's go back yenti on your run telephone conversation kakra. Yes, mama me sound yenti kakra. Mr. Daku. Yes, I'm good. Ade na police di ankasa so no. Debi o. Debi. Mate, bye. Ndi ngami jawa humbi wa bye. Mr. Daku na ukwan. To bye, so mzumi kumwana me bye. Hey Mr. Daku. Ukun sai. Na de ade na esi. Ge ona wana. Ade na me ayo oba me ntwiti uzi ope me. Ade nti na dumi wi a wo cheche won kire me. Maye obane. It's Mr. Daku bo ge ontio. Akano. Bye. Rate. And come on to on TV. Okay. Me who am come on to. Okay. Ebia na want me anhwe bia. Obetime join live now on Facebook. Na asam na say na reho a. Na yenso ye kanyina na yesua bibi frame. Married police officer ya promoted to be inspector recently. Ochempna ogirechi. In fact, me investigation kra trese ena mawura we nti no. One ne yire entokwanko a. In fact, for past 6 days, nsa na issue ni besi na nsa no. One ne yire awura intokwanti no officer no kra no yeso koda otukoda hotel. Fie kra no onko. Oda hotel. Edofi hotel ho ba ye no. Ena no awura ni mu a ode ba ye de obey. Na arawo same wo mu ni se utie information from na yire a edu anajo abone na yire da ho no oni awura be din komo say se santo mtimi din komo akosi anajo 1 AM to 2 AM. Ebusia for video ye kokohwe ye se anka komo wo ye je okokwa num ye hu mesia eya mami etu nenum tuo a oka ne nsem e de fa ne kunu hu ne chese de abanyina watu nenum tuo e de afa ho because one pisu nunum a onte ne kankan yanka se ye hu mesia esi bon esi de ma na wo ye be ma na se de da wo nantem no se bi o kafra wo be ma na da wo nantem no untumi nkan hye ho no mo na de obetam de ato kon ho na de anante monten so na obi a obehu ni bia se ahoma ma ba emu efe be wo so na de akwa wo so de a wo so de esewa ebusia fofo ade ntira e fasa video we hu eto comment section ho se na be ya metumi akenkan de ma abrani abrano nyina papa be bia wo bia nyame nhiraw afa yesu Mr. Jacob Jiwutu e wo ho no mo e ya de o hye ma bonta bom samra ne from ohima echa